Mwigwa kazi kwako gwo muringi kura wigwethira mantu jaja kwaruaja jakagutethia nkurima twetigirite boroga tethia antu bamwanganthia ithi mbere ma antu bamwanganthia tukarabo kuma miaka mingi tugita mono ngugi mono ya 2023 yes na indigana on September 2023 ndara training nabo na ngithi ya training nabo igitare bwando banthenge jonto to baita na mantu jore thi bwamburi bachieria bagona ndinthenge bakwenda na bambe mbeta bachure ndenge lakini ngicokera around April the 2024 baugwa mantu jo janthenge batikono ikabatethia mburi cia cirambire ku improve to baita na mantu ja ja kurithi bwamburi na bona na ndi mbunthenge ikeja kinyemo kana ijiri ikathiuruka nture na uchitho china in breeding so bambira bachwire uratombo batethia na mbeu cia AI so it took us some good time kumenya na mbeu cia AI chuma cha mburi na of course that you are wishes na tweta na kabete na kwa Kenya ni Genetic Resources Center tweta bena mbeu cia mburi twagura mbeu tweta na ndi ku bagenda bambira project iriku na ndi kya kiandigarije muntu okoto gutakia nine toiji it is obvious ya vets baba kianine bakomba ku inseminate mburi iriku tugita muntu okoto twetera is ne wena some specialist training so twetera kwena about 2-3 people upara bari omo bari nkobunge bari embu so twabera pas scout out for one person twamujukia ndakaita munene twamwika training embu for 3 months eta umano na ndambire wikira mbeu from this year around February atobori to chambe to chera mo to twinge mo to AI na nde no koni brand to improve na iri go increase na itwarite na bo iri go increase na imbiji janto baigane ibarugura the amyo kiba area ya mbori na the other thing you have been looking for is someone who can partner with us to run a process idea na ndo manyera oni onde muntu ou no muntu ndenewe na antena intobia thirikari bya komba kuthwa nkipusha agenda yai thirikari mbombo setup but one thing to angirite nabo and that you no nkoromba murungu day and night no mwanga twakira ndo bau processor yeria nigenda mami betu pajuju betu my good brothers and sisters bedro na mburi kumarita ijiri rukiro kona bakwenderite ijiri very good we ndia ringi igana edita ukethona manager iri utho na mburi ijiri na mburi tukuthia tha ichi na potential gwita monka 7 liters on day mburi kinya itarite ithatu na mburi ijiri ukende ya tande shilling that is 600 in a month that will give you about 18000 ngiri 18 ngogi ngiri 18 kinya mburi kala kienda kana kala inyanya wena ngiri 10 cha kuthomithia mwana nae na tio and besides that no kumari bambire kurithia bona mbecha mburi ikava about either na ikiatoburi jaire mwaka na mono turuma to matha so no kona nyato ethatu na good prints beyond kwendia area tukomba kwendia mburi cietu mbecha iri iguru muno to mbetware ndia mburi ijiri tinya na ngiri 30 ingiri 60 wendi ithatu ingiri 70 kienda mwana na komba guta college mwana komba guta university watu weko ma area da komba kuthomithia mwana u we college kana university kaninya secondary school and that is what I believe then onde motonge nani should drop for other things infrastructure on tibia anto bongo batomba kujidithiria infrastructure barabara process yitu kwalire sibitali stima na ndoje bije shocking de mantu ya kuligara na sentiment twaketha mpembe itu na mingau twandi thai mweri jwa iri twana mweri wa 3 baya mweri mwanja tukira tu bibita mundene mweri wa mwanja jwa 8 jwa 10 jwa 11 otebia biethera bia mundene yai yetu meri ina chonto bakwa mundeto ina roje to depend na ngai whether na ibading constituencies batu tukaria tugatagati na ithio tukwa twekanan ndeje ingi kwena ndoje ndenge uthina ndoje na chonde chumai Mount Kenya niki tutena chio chonto batu tutona atongeria bombete go chiejana kutwitira nguki whether na ari ange ukaiwa kwa rojo rwa kabere in South Imenti whether na ange ukaiwa rojo rwa ngania na nne antu bahari atongeria bahaturi ndori atokaria ate ugantondere buri ongiri waziri muga centriment mugenya ke jakorukiteri nuje kwindukira mbethire gwikupanga na kuthithia mugenya ke jagwaku atumbo kupangira mantu janjeku igwo banga mantu jai janjeku uketha burikenie ni mbia kuthithia bete kureta pipe cherozi nganona ciombo tarwa no ke yotara kabonga ire community diditia ya gurite so when a project no
community but we need as leaders kukaranthi kuru turi antu beturi irojero ko bakonint jondo iraka na bine ni sentiment na tonga puri inogo tuna rojero kungana na kira giki urite te rojero urite muroni ni kwaga muntu gochiendera otochienda Okuberiantu. okuberiantu Oruterato rojero no amuro. tukuberiantu na gutinda nturene wahaba kubiria na gwitikanirira nabo na wete office ya thirikari wacho into na rapiri don't now you know into biri na ke budget yekurwa o make sure John ndegiro bakiwa atiri waziri ndegiro bakiwa aka make sure parliament in the next budget bakathithia ate bakakorokia murume budget yakurwa round wengine rio rithwaga utugethwo nya ria ukuro biuria na ndi mume tugetha ira ke rio rithwaga twiriro tukaruma bogantu wakili nkuigwa kiariria muno mantu jegie kuguna murimi uria urimaga eria na plan yeu tukiaragia Mama Mandela tukathingatira u akithia kuga na jamwe jara maingi jara thithitie ica gwita ngugi ani kethira ndimukario centralment na ntikwenda kurithia country yani nkandania nkwenda kuri makana mabokando ni ugantethia hata wi babo kwa ja mubunge okwenda kuthura 2027 mbugire omuntu ndena flagship project yawe jakibakira ya flagship project yawe yakwa yarande nayo ni ya urithi number 2 arimi wa majani ni mbaitirite nguge na ingwetikia at the right time bakero mantu ramba tethete na jona ngoira mbaitirite number 3 oti urimi nkugitara ne onto ira nkugwatire ngatara na nkua merie na ndochi batire mami unda jana iria chari na kiago na mwanganthia batire mami unda merie na na majani te growing zone ibanda into bingi na ikia to minguri unga na bona tukiara na iria ni kienda bona ndoje cia kurima bomba kurima into bingi bibuja na ariko no na imbije kwa na issue imwe ya kwethra watu kombo kinya ya fertilizer iria ichi kuraja ichi boga itindere tiga itina ari gwetu baitika ri kumuru ari na ndo abo thuguchi na abo thuguchi na utindo na hino tonga buri so ndu bakwethra ande baita serious bond baega miraini miraja bakari wa mbezi nyingi kinya advantage apa kona subsidized fertilizer ikauri rariku iba batere wakirwa go down ya kwethra bakiomba kwa access into ariku ibatere kwa extension officers thirikari ya kwethra betethekira akue nabo urimi bu gutigo down the serious body the centralment ere ko murume tinga kethra wa ire tuni antu hangi batina toine no ire tu no dimenti gitimene antu bagira ire te no dimenti ari mero yonde ire to ambaire na ndi chithro idio na ibiro nkwira utongeria muntu twana ire antu baba kenda na waka ngoda nti gintu gikinene muntu kwa kinyo wake container isasa thirikari ithero ire tayari gutethia antu bayo na mono kwe mantu tine nya kugura thirikari yatijae antu batongire batu nabo at the local level atongire bantare 15 bakarandi uru mumenya batu muchanga twachanga cha container yes mbuga tukuigwa Mandela barabara ithina centralment tukuigwa arimi roye nginya rungu ithina emanto megi stima good ai stima na de muntu kwa nendo waria mantu antu bali rao tuko nai na muthenya na ngimenya ki the last my project ya thirikari thirikari jana 5 transformers pia mujumbe every year automatically kawe kirare chetu mwanga na aru miaka ngana baba yo ofisi na bana yo miaka inana yu transformer 40 itutare wacho turoene ani kona mbo mwanga 40 to chione chienu kithi yako mkurima andi kwa mbole tinga to kore munana na ikaiya okaya kwegwa batarete kwa tinga to ona ne mbole mu na chiko na ndi ndo yigwa kambi ya kichi batare kwa chiti tiatia chikie na ida ndo tie chireku thaici nä ndä njä kå ingana lakini itä ginya mä rongo ena focu itä ginya mä rongo ena kuonania chie yaga kwina rithia monene bo mwete aja bo nguri atiri twaigirwe chieja na ithano kirema wewe ngoka no kirema ubo twa mutongera centralment ne tubatire omwe gitio gyo tha yari gitini na nande ucio tutumba kuatiri yago mwere itumchwa tutumba kuatiri centralment ite nethe kangina centralment ine nethe to kirema nande tha no methia bwa gati omethia antu bakumenya na ukara kuthia bwega antu bakwira nande babo wetu twebebere ariku igitare ukinyere to nande gochete tithe mbere lakini okaya kwegwa okaya batarete kwa chifote ndawa chibate kwa mwankira thai okaya kwa mwanka thini batarete kwa chifote na itikuonekana otie wega kurutha ugatwarie tuoma antu ibakuiga bakamenya bakathi okaya kwa batarete kwa chifote na itiro foto otie wa bolio okaya kwa no batarete gwikira antu roye mweshimwa na kaba okaya otie wega bolio obu no thuku
ukaewa kanya ni muntu uri utina stima kana ukurukirwe last mile connection ugo muteria ta wigwe ambuge atirisha antu beto ndenda bamba kanya baitira ngugi jonto muntu yije gwita ngugi atitira gwetera kathithia bata ekathithe onto bomwe murungu atwa kanya na bantu beto bambetikiria mbatongeria 2027 uri nkabathikira no tinja myaka yewe 5 ekithira etindo na stima jonto nimbiji antu baba jana stima ni antu bokwari nabo roma nyethi gichungo kia rona ndo gioririe mutwe ngacho achibo onto reto mpandike kabaro kombikia kwa ofisi ile Odhione nganire kariko mwere soma hiyo kwina muyuthi ni no kwenda kuigwa ore omba kuguneka mkulima agitwa mheshimiwa Central Imenti ithi na iri kwa yuthi betu bere nacho na kando na rwari rwa tutinda kwirwa anga tugachwirwa ngugiri ukamubunge oba empower na njira gani atu ya mbere ma yuthi biji bainyerikite kama na inko baigiro kiao na inko bathuganiria na youth be na lot of opportunities wa compare antu bangi bonde para be na mantu ja maingi babo mbotete ka very fast youth mbere ba thomu number 2 the digital space is there for them kwa uoni kiamba tete kubathia kintu kia mbere ikwamba karandi na youth bau to abakiritira that space that they need na number 2 mantu ya youth yije kijaja mwantije mtopa na ingwete kirinya bobe na kanya utongere ndiguru ba ikanya chonto ICT apps ya across the country ote yeto sentiment tura to wake rojo okay in the agriculture mantu tu ja mantu ja variation and wa mbako variation very fast ne youth kinya youth mantu ja twariria ya mburi uri thibwa mburi bakamberia ya mburi ontuko to waka processor definitely baka benefit from those project na ndo kona jari kwa nyota program aja au gatembe the other day youth barojo riariko kuwa youth be dare kuchitira ngugi be na Indians che biashara baka ndo kuthithia ata kurit I will support them without insulting them. Very nice. Ibwega tia turia mararu ndio na ndareka chia garuka 40 twachokera tukuthirekiria karwari getu na mkulima rukirirwe munde